Matea Jelavić ima samo 6 godina i već zna tablicu množenja. Svoje je sposobnosti pokazala na Međunarodnoj olimpijadi u mentalnoj aritmetici gdje je osvojila 2. mjesto. Imam medalju, to sam osvojila na olimpijadu u Beogradu. Imam pehar, isto sam to je srebrni pehar. 2. mjesto sam osvojila, na pismenom sam osvojila 2. mjesto, a na mentalno sam 18. Na natjecanju u Beogradu Matea je osvojila 2. mjesto u svojoj kategoriji u pismenom ispitu, a osim pismenog ispita imamo i kategoriju mentalnog računanja gdje djeca zapravo pomiču kuglice abakusa u glavi na zavidnoj razini i oni čak i nekoliko brojeva u 1 sekundi mogu izračunati. Konkurencija u natjecanju je bila jako velika, bilo je preko 1000 djece na samom natjecanju, a osim Matee iz našeg centra je bila i Mirta Slunjski i Roko Kolarek. Oni su bili u kategoriji Super to je zapravo kategorija mentalne matematike gdje se rade različite zadaci, ali to je isključivo pismeni ispit. Matei je to prvo natjecanje i nije imala problema u rješavanju zadataka. Pa dobri su bili zadaci. Trebala sam napraviti, znači imamo ko japansku računaljku, to smo si trebali zamisliti u glavi i onda smo ovak pomicali kuglice. Glavno sredstvo za vježbanje računanja je drevna sprava abakus. Izgleda znači ovak, lako je nacrtati, ima ovak 12 šipka, ima jednu ovak crtu, ima zelene kuglice, do 12 ili 13 ih ima zelenih, ima isto plavitak. I sad on služi za to da se pomiče kuglice, dok množimo, izbrajamo, onda se to tak pomičemo kuglice, znači svaki broj drugčije ima da pomičeš, znači tak i tak. Abakus je sprava zapravo na kojoj oni uče računati, a on nam je zapravo alat pomoću kojeg mi radimo razvoj stanica mozga. Kad oni mogu s obje ruke raditi na abakus, onda su im aktivne obje hemisfere mozga i na taj način aktiviramo onaj dio mozga koji mi nismo naučili koristiti i kroz 2 godine koliko traje mentalna aritmetika, oni zapravo uče i treniraju mozak da radi na malo drugačiji način. A nama su i brojevi i abakus i sve to je nama samo neki alat pomoću kojeg radimo trening. A najviše rezultat se vidi u poboljšanju pažnje, koncentracije, pamćenja. Osim računanja, Matea voli crtati, ide u dječji vrtić Varaždin Koprivnička, a kao i još neka nadarena djeca pohađa školu Malac genijalac. Radimo, imamo mentalno, pa to računamo, pa se zamislimo abakus u glavi, onda kroz igru bojamo, crtamo, nešto razlike rješavamo dok druge čekamo. I onda idemo nešto rješavati iz knjige. Imamo radne neke listiće i onda tamo učimo te geometrijska tijela, onda dovršimo nizove znači krug, kvadrat, krug, kvadrat, krug, kvadrat, krug, kvadrat. Malo je matematičarki na uspjehu čestitao i varaždinski gradonačelnik. Jako sam zadovoljan da se mladi ljudi, pogotovo ovako mala djeca, bave, neki treniraju trčanje pa onda jačaju noge i sve, a da se bave mentalnom aritmetikom i da razvijaju svoj mozak. Jer u toj dobi razvijati mozak se još uvijek može i to je jako dobra i važan ljudski organ kojega nažalost očito u ovoj zemlji premalo koristimo.